Ebusana penso yama wache ama wo akwaba ene ye September boso me de toso aduonu ensia na wotwi ena ye de brel live Adom TV otienka asempa 94.7 FM de dwumadie de brel live from our studios here 355 Fanofa Street Kokomlemle midin the chief Jerry Force and Shano so na wotwi dwumadie so ena memende bia ye de brel do hwemienu ensemo a edi akoten na wotwi mu ni nyina no na fe yesim konya ye gibre na fe ye bobo ho chene so mami aha eya elections headquarters kokromoti power midini bio e the chief Jerry Force mama wachi ama akwaba electoral commission aben abato adwuma yekuo e de esi ho di ntwe no achi ye provisional exhibition of the voters register na sa kwanya yi na babeda honom na wakohwe wudin for instance wudin sene ye fa so etro no afen so ID number correct and so from so kakra wo ho wo sex so your ba na say wo bema afen fi a we sad details yi nyina na exhibition exercise no e ma kwan na wakọ check na nanu 2 days aka ho eno ye behwem na fe atwetwe enkomo but exercise yi emu no the opposition National Democratic Congress edin sembebre atudwa chese niema bi a ekoso no entwa yie a say electoral commission no anhwe ni yie a basabasa yo ene besi wo manum abato emre ensema wo mo kanu ebi ni de ania wo mo chese exhibition exercise ne shase no ano electoral commission anamo a wotu ya na wo print ID cards ede ama wo mo a na wo manya duplicate numbers bi electoral commission ni nchemu ede ababara na peye bekom yie na fei yahwe baby a mfomso no efiri ne kwan ya befa so na fei atoto a ensem na fei missing names obi ho no ma okura ne card de enso kwa ekohwe ni din no ni din ayira afi abato krata no emu we ni oha hodo na ndisa mayeko no edi atoja we kranti former president John Dramani Mahama ne to ana woko Bono region otwa so tem ama wode nsamtofo hyiamu edi ebe hyehyɛ so ne running mate so eyesa but na pay ebe hwe nkomo na fe ye ne amayeko no atwetwe nkomo ye ne civil society organizations bi so ebe hwe nkomo na yage wo mo adwenkyere na wotwi kame ho na fe dwumade enko na wieye no yenhunu kwan a electoral commission no ede abato ehu hyehyɛ no ede ebeto edwa ene ye hwe voter exhibition confusion no. Can the electoral commission fix the problem in time? Meeting at the chief Jerry Force in Nnawotwe Suni Yamo Akwaba.